Oke, nah klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Kita laki misalnya, wah, patah jangan-jangan ya. Jenuh merapi kado laki ku puang. Lalu ngenang hati Pak masih senang sedih. Deko, nggak apa-apa nih. Deko ya, deko. Iya, tak tidur nah. Iyo, kau nasi. Sebab masih sekasih minta maaf, bunyi kasih mata aja. Jenah, untuk mana aku tuh? Asal apa kena makan ingat teri nana di lale, jadi ni tu. Dan iya Pak Imam. Itu Sebut ya. Pergi anak. Kalau pada. Iya puang. Magi maku puang, selama amoy. Alhamdulillah nak, selama amoy. Alhamdulillah, selama alam bumi malah. Andri ku puang, uranya tu makun re. Aku nak, tapi sabar aku. Honcok sungai nak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa Andriku sabar. Sabar aku jaga dina. Kemana piye? Kok kamu tindro dia jadi? Andri, lo loka. Telinga aku anakmu mau poncok sungai mati. Yo anakmu. Ruler, anakmu ruler. Mati. Al-Fatihah. Aja begini masih sama lagi mah gentayangan gitu. Iya mak, pemerintah tu dikai betul apa dia awak. Telinga kemak, beratku mana? Istighfar ko, sabar aku. Aja mati rumah pak ketudu. Ikut mau matu ti sesa anakmu. Macam ketu iku mau Pak Ima. Belum bawa tu teri. Pak nana tu sia tai. Wih, nana ye kalau kau di pedangi, melesi ke beli Bali. Magelon yang ondor nandrimu ye di pak di lemah moy. Dia di sematu iko ko mati ko. Di lemah ko atau dapan reko asu. Lama kah? Aku keboy dia tahu Dua lo kiak kero. Pateri mana? Ya lo kacau. Lo kurang baca Al-Fatihah anakmu. Pak Marano tu kau tu bantu anak kiringan Pak Doang. Kunai. Deh. Belum di kudi aku sumimu. Ya dia agak. Beneran kah cedina? Emak, tebo pumace. Cedi bawil lau. Iku mau kecelada ko. Cedi wilau orang mereka. Kecil. Lu rakor. Lu kami itu suruga. Suruga? Lu apa tuh? Hati dulu. Ya lu ini kena. Oma lupa. Disuruga. Oma, ini cantik bidadari. Oma. Lu pulang ni. Masuk pun nak masuk. Oma, anda bini neng. Anda bini dah. Aduh, kasih. Mana dari mana menyemangi? Iku balon mit suruga. Iku dia utama. Ya lo katama. Mureng, lisu ni mureng. Kau ni rusi teri. Ambo naik. Anu mak ambo. Boleh kuna.
Pedak bisa. Urni. Hai, mak kamu dari mana? Jadi semua aku tani. Tua-tua aku pat tu ber. Ketemu mati anak-anak dia tari. Kamu aku minta apa mulai dengan anak-anak. Latu lama dia apa cara tari? Nama nonton tu pagi dia akan seminggu Mak tu dong aku mati apa? Gimana mau tari nak? Ubat baru. Tampang aku anak di rumah sepuji muna, tapi nak puji puang-puangin lah. Pedih betul ya. Apa yang mau pocong sungai muna? Ini ni apa? Pangkataran nak kado keburu anak nak. Madar tak ulun ni haber tu. Iyo ni. Mana ke madar ulun naro? Mana sih? Mesti apa lagi dia? Hei, ambo naik. Tinya tu iko pecah dari mana mati. Iko, jadi setapa-tapa mau naik burui. Lo ke bisa mati aku. Gara-gara iko, terus kamu taruh. Macam tadi melasan aku dalam. Nanti lo macam. Ngompo. Mata di bola aku iko. Mak, mana aku jemput di lena. Abe patu baru. Pada aku dulu Iko. Iko padar ulun pamantri deh. Jangan mah beli. Yo, ya. Asal aku nak cabut sumiku. Tebuk na nala. Agak pasti seng ulun di batak-batang. Tapi engkau tembe gelong siapa? Pala su telinga. Beneng bisa ngir nala lain lo telinga. Nami tenu alam tuang luna. Pantas sama peri-peri ko mereka mede. Pag gratis ko pelek na. Masuk apa ke tu? Lepas keteni-teni jari. Lo aku pitaki. Iku sepado apa jadi wis pengen puro. Pakas mana mau tu mage ya mau penangi. Timis. Dek sila ka. Makono ko tu. Iko ko mate ka. Bisi bali ka. Ako kumupo tersinggung tutum ka sading. Nabalik ko tulad kay ko. Amat ko tana ko. Mantap. Aja si mete iko. Pacen iko dirada. Akemu. Oke Kaspa. Suruh pun ajarin laki bro, kamu jawi tak? Deng, penong cerita pang kemana nih urane pengen purungnya. Lo mau belinya digaged duina. Saya gelor dia makan dong. Parah aku dia mesti pini. Apa nih ko? Aja mencek ke domu. Ko dolo aku pada aku minta di ko. Suruh kere ngawa pereng pesak pala pak. Akaling siapa ko? Kalau siapa lepak ko? Ponca sungai kok. Apalagi ku jambang nih. Biasa dia nak bisa. Jadi mau tak mati melol kasma. Kerumpul lagi. Pakai bawa tati munna. Siapa? Dia mak keling gedin raga neporo? Dia memang mana sih? Masa mina kedai mak kebuti mutak. Poi, itu bawa nak kedek apa? Kayak minta ni wisanya makan muka boti mumu di lokpawi. Tersinggung ngamak ko. Ini pun beraka. Cocok nasa nair. Listen nih, jenda belanja ko ya. Sapa bani pa balu lagi. Jena pa digag pa balu lenge selikoy. Paimang, ang kamu balu Indomie? Digaga. Di siapa? Engkau malu? Coba Paimang. Iko. Udah cengwe asli di ngeta. Udah banci video di Pak Beling. Dewi siapa Pak Dale mana? Dale namanya pengalima tu lenge. Ya digagu balu, digaga. Pakerlah bangka. Aku beli balak. Ko soptek sang di balu. Digaga. Mana kalau dia gaga, apa yang harus tagat tuh?
Itu gimana sih? Ini keropo ye waper. Matan. Maneng ke waper namanya sana segambar anak tu pembalut. Malah nama gati, jangan sok bunga kak. Alangnya siapa? Di kagol pengeli. Apa mali mana ngi? Lu kumagi? Ya lo pakai. Pawa aku kuya aku dulu mabi nih. Gua kaman sejimakun rai. Lu mana tu nggak di tempat dia timu di. Pak namu di tembalu-balu mu dia temu lo peteralai. Lu kena medeng. Kau tahu di balu? Degaga. Agi lo meli ku koye de mana gaga? Kalau tutu igar due. Masa tahu nih kah? Orang cerita tahu dalam malisi pak. Sepe. Dene ke tu, supaya ngamu tu dah koye deh. Mula lawas di daleku, di awal pengeli. Olah kena kasma. Mana meli celaka? Aiden dalam meli, Indomie, tole, siba, subtes. Kemana balu? Wih. Jangan mau lideng. Paden remop di lo meli dene lo balu. Cukup nama. Ini gandeng betul ya, nah. Ay, Pak Emang. Dia aja meli. Dan jadi pagar keriko. Ku ya le bawa nih. Padi pa tu, butim paru, madar binena ya. Coba sana banyak coba. Awe, serat ha. Coba. Bebek pa. Ikut ya kemana kropo tu? Tuh gardung. Apa bangkru je? Setang je, lah celaka. Ada aku tu. Ha. Senore, masuk moliki pa desa. Di sini gue lirang. Masukku ya, aku dia itu penting. Jadi di Joka. Wah, lo kan namanya senior, harus ke Joka. Pak perintah, dipecat gitu matu. Bisa kah? Ini dia itu, wadi diangkeling itu tua dan dia tutu matu, harus ki mewewe cede. Pak ya kena gaji ki, ceni-ceni ngati, sasa gelo nereki. Iko senior, itu nggak tahu umpa desa. Selalu tahu nang mewah. Oh iya saka, ya seandainya matu dari purka disumpah. Nami tenang masuk kampung, sapa kepala desa lengi. Kerak tu mitahan si una desa na tuh. Berhasil mana? Mengutuk Pajero Maneng, mengutuk Fortuner. Ini tas sepeda, tas motor on reki. Engkene witem be cucu ali. Sinasan na tuh make purmal le jaso ke. Etanya, ala le ngapa ko kaihi. Iya di senior, cocok tu meseng Ya, telinga kombe, meseng ameng ya make mana nak kawa pok digabut betuan na. Jadi mulai lain kepala desamu. Pakai mitai, palo kue, bikin sabtu ni 2 UTV di Fajai. Ide mana nang kemakai dah? Engkau malam harus tangi pengelih itu. Apa ketu pala senior, aja na dilok. Kuno liki pe majen betul-betul. Hade saka. Tateki Joka pak perintah. Kau dipecaki. Halo di Andre. Nih ya dia tu, di dangkling lada kong kupau. Pak aku mencek kata selalu nembawang. Hei, Darustal, lega palange. Ini gak akan biasa diwisata po pak komandang. Itu gisi ko polisi pak dua, na mesti gandeng. Nilo tulo dia, polka mantra yang magos cangar risang. Iyo, pak iku ditajeng mantra lagi. Nanti kamu teromu. Iku dah lihat. Mau pedih sa diulu ko puntaro. Pak ya ko itu ko si gandeng apa ko tu. Ya tu matu lampu no ka, pala sa maning itu lasa. Gitu gue sih pelang lasa lemu. Pak iya dah dia tuh gak agak hubungan. Matu antara mi bawa tolong mi kasih. Jangan mau cemburu. Pak Komandang, si Pira kada lo gemaku. Lepas saka. Mago yang mesti oka. Darustan. Wah, senior, dia telah menahan Dali ya. Iya ya, jahat sekali ya orang itu. Ayo kita menyelamatkan dia. Apakah kamu sudah siap? Sudah siap senior. Mari kita maju. Ayo. Hei, manusia. Kamu orang mana? Ai Belanda. Oh, Belanda. Kenapa kamu menahan wanita yang berkebaya merah itu? Hei, Darustan jadi si maloga ke tu. Pasal opo amma kumatu na iya tu na tembak. Saya menahan wanita berkebaja merah ini karena saya mencintai dia. Wah, bahaya kalau begini senior.
Ternyata si Belanda ini mencintai odok-odok kamu. Kamu jangan mak kompor-kompor di situ. Nanti aku lepak kamu. Hei Belanda. Macam tu kau mah bicara rugi deh. Ali pesang itu aku ndraye. Pak ya kau deh, mati mbak tu lihat tu kau. Digagal ala lo aplesangi makunre. Ula biram puno. Derustan lo kanuno. Hei Belanda. Ya tu kamu tembak memang itu makun reye. Cuma sengaram. Kau dia tembak si buak. Weh senior, ngalah puah mengi tabaka tu luku. Wah, itu kala lamu lo tembak saka. No Victor ba Belanda. Masalah ni ku senior, sebuah motor mancang. Wah, yang mekono tapi sulok pamu ku tu. Jadi itu kala lalu malah puye, tendeng pak kobina. Hei Indonesia. Maga memang mula langai makunre. Sisa ku ga. Weh Belanda, bisa mo itu makun rey candri nanya he. Ali pesan ni, pak ko de, ya tu mati tembak tu. Oh, candrimu pale. Piko gani pelek carana na iya upuji toy. Kung apa ketui, uno bawan ni supaya digaga mapunai. Hei Derustang, urani aku kue iko. Mau minta itu bakal dipakai. Mati kak, dia tu mabi ne, pilak ke tu. Hei Belanda, idewe wadi puji ku makun ri, paling Indonesia. Iko Belanda ko, iya pesapar aku makun ri Belanda. Ai tanran tu Belanda tenyugi. Emak aku ugi, bapak aku Belanda. Pantas na puji tu dah lah senior. Pernah kang ugi tu pelik. Lo muka mali pesangi makun ri. Assalamu pala buat muka. Cipoi cical lindrona. Au, menjadi tu ada tu Belanda. Coba ni saya. Itu kota memang capak di umur lindrona. Tanya senjata kan deku. Capak kuali. Eh, mana ke dalam becil? Kroi Belanda. Oh ya. Ya Belanda. Lari ku saka apa mata top peluru Belanda. Hei Belanda, ala pesan na we ya. Pan sapa kamaku. Kalau kemamu si kotona jompa cuy ko. Emak kono ke tu. Aja nasi mandan nak. Iya pematu pidang yang mau. Maka dah boleh kapal cuy yang memang musuh. Saka, percaya peringeram wah. Ya ku mati ki dalam ngamu surengi. Tamak gitu seru ga? Harus sisa ya senior. Dapat tembak ketening. Tidak kan dulu senjata mu. Wadi jaja senjata aku lo minreng. Na demo ke saya. Gesowan mi lo doang iko. Senior, dikasih dibobok wih makatani senjata. Masa nak kalau Belanda. Ko. Oh, jumpa ku kat Saka. Lu kemita rambut tengah-tengah na. Oh puang. Ku kabadi di mapesantri. Digagi seku digaguleku. Temu lo besi teranti bawi paki. Allahu Akbar. Mati ko Belanda. Udah ko Belanda. Sakai waka. Udah ko diulik ko sebenarnya Saka tega ko. Tega ko Saka. Lo kekati mi waka. Diulik ko senjata. Mati ko Belanda. Udah ko. Saka baju ko. Waka diulik ko senjata ko. Saka mah gede bestaro. Bisa ngeralian. Tapi merah bawang. Iko magas mo merang-merang. Papar ko tabeng belo di gere. Iya senior. Lo metombe ka apa di selang maki on rota. Papa park di tato tama-tama kengi. Saka, kagak tipe langi. Bakal labu. Iya Pak Komandan. Lagi aja macet nah. Pak cemburu. Pernah dingin itu deh. Berenang rambut. Lupa kok pacaku luruna. Ah, jangan ini. Nak kedis kaja ngeng. Cedek ko ina aja Pak Komandan. Panap tuo ko geranai lo kamap yang inu telinga. Cedek ko mangu selalu motor. Wah, koniro
Jangan si teri, sabar aku. Malah masih sedih bawa aku mikiam. Sedangkan iya bos. Apa mula dua nina teriro. Melatum aku ke puri lemo Yandri. Dia pun apa jay. Ternyata agak apa? Apa dilanda ke pada wilayah? Itaku lada ke nama kunreku. Aku ponco tu sempurna. Sabar aku luleng. Ilodo aku bawang. Pak pada malolo ngopi. Nama-nama mu dabu. Ikan misang matu matampu ko nareki dalle puange. Nakambara nakmu. Makun recedi perara cedi. Dimulainya mereka perarang. Babai. Sandet lantai sungai nata rumah teh. Kemelupu dan dua narma pelupu. Masa Masari. Makanata dorang dengan pembuana. Anak, selibawan dong aku nyebul. Belum kata mau rukun nih. Udah kayak gitu. Terus, mau kelima tuh ada nih emak. Iyo ya bos. Tapi dia wadi diperiati lada kong kenapa ya emak. Kong padi lada iya ro. Apalagi dia nih gagal binemu. Jadi dia nih gaduang mau pelupu. Yang narupat tujuh nih emak lo ladang kan ama kun rena melopo. Supaya yang kedua ini ada pura mau pelupu ngaga dibolai. Aku malah asing ketutungkai. Maple malah. Ada sih. Ah, deh lo. Pak bisa situ, agak mau pikiri. Pesan dia malah supaya cowok-cowok tuh sih dia emak. Dia masih bawa mami taro. Seteri-teri tutup. Mak, lo ada lagi kan kena makun reta. Lo ada kasih co, bendengnya wadi disele. Mulai biri ko mate daripada nama akun reku. Ayo ko, dia bawa tuh. Ya mak, kung kenapa? Oh puang, cuma kelingan ada emakku. Kepopo siro. Tajan nih. Meli, tunjukkan pesonamu. Cawa no, kayak menurut melori, kalau ada yang kena makun kan. Bagaimana nih cawa? Aku mau lihat kamu masuk. Nami kamu punya aku di lalu. Lokal mana su, lokal mapel. Supaya dia selada yang mana? Jauh pe. Tim yang makan tar cawa. Kau sama lo cepat ketuna, dia macam celana kemita. Perwamo, perwamo. Lebih neror dengi, wakil buaju. Terima kasih Nandi. Taruh cucau nih emak. Iku nama lah, megetong-getong di toke domu. Celaci, macet apa di caw. Ah, maga ko, ngupe uriku. Ayo mengure-ngure tuh. Tabalik ko tamu. Diam terus ko. Kue dulu kue. Dua kaple puterai. Tabalik si ketan na aku. Lu dicingak. Hero itu. Kau nira nama lah. Bapak ini tadi apa aku taruh cawa. Awe, maga sih ko. Mogok sih ko. Wah, gue dia ababuan, aku rin abatu bana mas olas sih. Hei,
Aga malas tendang-tendang atau mau ketu. Aja memang masalah dulu bola aku Pauliki ketu. Pasan ruko tuh. Upar kedel ko tuh. Kasi mer leher me. Weh mbone, yang belum beli topur dulu. Wah, mana ki yang pidero to? Dek kalau malah doi. De ambone, aro toko dulu, mablu peroi. Saya di ketu. Selani ya, nama sebur pia dia tu gadoi wa ketani makoko. Kalau keselesan lah Jepang otong. Aku tali wali wato siko, mana kau tulung sele salah Jepang. Hai, tajak kak. Oke, mana 1 juta. Tarong naro tomo. Tali wali wato siko more, mana kecil juta. Kali sepeda tu cinya leo to. Amak ko no, pati mo moto bakada, sasaga dai mo. Alam tu kon sina. Anu, mana ketapung belu sa foto mo? Aja na diseng more. Tapakin ba salama? Masih mana ple? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi wala kena tu tak. Mata bari to. Iku si padua. Lo kung sa pajama. Lo kung sa palura na. Pada cengi, paya tu ngalyang oto. Mendala pacapur aku tu, lebih nalitan ay. Bama. Wala tapi 5 PT-PT. Sa palu rin. Ano niya, mak? Betul baru. Yan naman main Iko bos. Aku malah tuh di mau ko. Iko lo pelari wi. Dia bisa mati ya malah. Ah, ini balik. Nih ada tuh iseng. Dia tuh lari tuh ya di ko dia pelari wi. Hai, Iya, mak. iku si padua. Engkau macap lari oto. Aja memang akademis. Mana please tu pengen yang mayo tuh. Bama, piseng. Oh iya. Apa malam mau deket tuh? Dan pelari wi. Maga nih. Ini bangun setengah-tengah apa koi? Hade malah. Nama cekawe ya mapler yo to. Genre kena bawa pulih bendra-bendra ini piseng. Lo kena patemaran na bayo masih bayar beri bola. Lo kena. Mak, bah, tama nih kira dilaleng. Pada tuh merung waktu kau dengan mau pisah liwang. Tapi itu lah aku. Ini lo mesiri. Wah, mending kalau mesiri. Lo nih. Iku malah. Di lo tuh mundur. Mana kati lalu. Apa sakit mana lo? Itu lah aku. Oh. Iku malah. Kati na bos. Lo kani, pada buka masih pinggir. Kati na. Lo kena. Agak mana ni? Wah, saya kasih Dewi sama peler yo ton di malah. Jadi piko, ini boleh cara nulis lolo yo tuh. Ini harus di Simon kata kemennya. Pak Matana kasih di lo pedakun di malah. Aja nama tanah. Di sini. Terus di serong ade, lah setang. Pada cengi, pala di saratu tuh ye. Yo. Cengi, batu juna. Yo no. Berdiri nih. Weh, nak dong. Tanran tu ambil nama mana ye? Seorang si lomu. Yang tu keluar galas si mu nalin matu silom tapi kepoeng lo nala. Udah ada yang kita selara aku. Baik kalau lele menregat nih. Mati ni saka dongo bro. Napore sularaan silom na. Mage terus kang. Amang-amang mau acara. Oh, ama apa emang? Selama ia dari kepercayaan. Tapi gemakai buat cari Oh, anak-anak Pak Desa. Dia boleh anak Pak Desa. Arir setengah. Wah, cantik betul anak Pak Desa, senyor. Wah, wes ada mau disesaka. Ya, ada gelo-gelo na subung kaki. Pak Imang, Anu keterlang Pak Kawan kena. anu Pak Imang, boleh kau mantra apa aku mau periksa? Oh iya nak. He menendo. Aja nih aku sila ada mantra Pak Desa. Nang kamu kaya si Pak Dosaka ya bangun li. Siap muka 2 kali 24 jam. Ang bisa disaka.
Maaf lema ke bapak aku nasingi rohan sipe. Kalau ke disuruhangi mau kutumanang melisi top mewewa. Itu lah mau biasa tuh dok. Pak bapakmu dia ni kena poi. Maka dah buka pelik anak nama cantik. Tapi dia dok mapamu lemah kokoi. Namun dia nak suruh muli kat ketua anakku tu di teras nebolamu. Mau saya disaka. Dia cucuk ke senior. Kamu kajo ko belapa desa. Kucilaleku. Dia menjoki ko. Soro na iko. Pangko modalia. Lato si kaye. Palu kapui ni. Tak apa ni tak perlu macam menit tu Pak desa. Dia pula abak ko. Pak aku macam menit tu kematu kero. Otomatis makin lelori nak. Mu pegaji nama tu mu foto ni simbekmu. Tapi ye deh, bende-bendenge kalau tangai ngerala deh sedih mantakku. Tak mesti kuaman ku tu. Ini dah cengige. Magelom cerau makitan di. Iya mau sepada mantamu. Dia lelen tu sebelur deh. Nak laju pasir. Badeng, tongak kak. Cembur ki apa deh? Daripada di. Padi kyo tu dompengi. Kelas na badi nuni lenge. Muni manang. Wendo iko, dia tinggal lelen bapak amkung kamu pau. Lo aku si maga. Lupa dir pai mau pasan dulu ke na. Dia masih makundri. Makundri aku periari. Alin sakai makundri. Dia puja sama pakro. Dah coba ye lo pasan dulu ke aku. Suruh pecah aku di bapakku. Memang iya hansipe. Cinya to mantap palaming. Menengka kundra lo nampak diri. Oh pelabuhan aja yang ipat. Bukan listang. Magre. Dia ni gadusan di Syria dah ada dan Riro. Iya, bukan dia. Ada Mesir. Dunguk makundri. Ni Samiro. Cale bero. Kiti. Udah nak ada sama pengona. Dia Mesir. Pengajar Pak Mang. Yo, pun pengajari. Jangan kelingin kong kena apa-apa. Dia jadi cerai. Kalau peng aku materu. Ya dia tu pikir makan mau anak ni ga. Siapa dia Riro dia enggak Syria di sana. Yo, makon. Pak Imang, di suka pala dolo deh lo kalau kacam me. Mantap psikong ke pemang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa mantakku. Kolong kurane manu kamar hari kak sebalokan apa diri. Lewanga kak tu. Iko senior. Cuma temerare tuti kong kakak. Woi, kusaka. Malah dia aku tak kelupa. Pak Selam ke silo napa aku petak pejari. Iku sosok pahlawan dia aku tak. Ya pediri kaco, mau tengen na tu. Dongo, na pediri pak ke cinta-cinta lo ni nuno lena. Apa tampuk mati iku tu. Mati saka Pak Imam. Bos. Mana lepa? Jolo pangketunan ada auto Wati. Oh iya dia nak aje. Wih, senang orang pasuk. Mati itu mati waktu aku berdiri nero. Iko dia mana bisa puni pipina. Nek kene na mo lapo Nak dia ada susah ni ya. Restala cirulu. Pipine mau asam sur kampuni wi. Sedangkan rena Dewi sangi. Dender kontra di unri pai ke penumpang lo mendre. Dewi lepa male pak. Dewi serena. Mebibik ko ha. Agak tahu na ini sakan mo ring Aku pelan mengutu dem selepang. Senior. Kita saya di rumah sakit. Jangan mau majabega aku tu saka. Pak aku di TV kalau ke di rumah sakit ongso situ. Oto kan ilimu. Pak aku dia utang bang aku tu. Tengah gas senior. Dia nulis motor. Hah? Akak badol mah biri kur pai main matu bedur sini. Lu apa yes nyo? Bos. Agero. Ambone. Ya kong kami memang magamagana saka. Dito na may gwilaw. Lingan bawang siya pa ko kebong. Ya petuju mi sana. Los kumaga. Natanya tutulo pa ke burat tu na nabechu. Bos itu kan bocah Rustang. Ambone, maperhocak sih. Weh Ambone, ya tu komen reme mau kutu lupa dah tu lumu. Maya aku mimpi kak. Maya belum makan pertanian aku dekat mimpi. Terima kasih Rustang. Mesti dia ampara. Nah ya Pak Maya metom, ya bayi warga aku dulu matro
Pada aski matu dulu macam dulu siap. Hei, lo kumaga cekono iko. Dito lo malakan kanto na amplo na balo ka wala. Mana kiro ampel lo mala. Nanukuro, no. Nulis ba ni pemeri combo naik na caci malam plo eh. Malaki ma peceng. Malah petang repi di palu wala rumpel lo. Malah. Igati ko cedepi. Celengki ko. Itu lei. Ay, mana kaya aja yang dulu ku taruh. Hei. Celengki ko dia ulah rabi cedepi. Anak dia. Paya mag bertama na naman ang katulap ko maceta mempe. Bana, upatong aku keberatan. Pai wabur aku culi-culi untuk pada iku mana? Cinjaman sana ye. Magi, iga keberatan. Mana kelo kemana keberatan? Nasi muru mana ki? Nih ya magati ku melopo. Si umur aga, ni yuki po cuamu mitra tomboti. Intinya harus tang asal kue lori dia lo decang. Harus pamuka. Alam mana nih tuh malah kantong-kantong anak-anak yang perlu orang bawang. Ala nih, jadi mau ngipu. Aga pula mutar doi kerja senap de mempe. Dan apa kerlo mesur lah dong. Namedu. Kok culi-culi lebih be. Pai mang, ulu bepedaki, angko mau betul lomba laki buka aja. Enak, aja sih dulu mah buah acara. Pai anak-anak hulu mah perontak sih. Menang ka pai mang, so percaya. Arona, alina malam pelo nam lopo nih. Cukup polisi itu amplo eh? Malah cewek. Masih aku tadi mana? Iyo. Iko aja nemu sengona ngerangi pangkana tu binemu. Paya malisin na pala ya. Oh iya nak. Lo ko dikelisu ngayam palo ini. Kau boleh magis mula apa emang? Dia ulah pai. Ke ya adik he. Soro jeriku. Usara jerimu, palok ka pipi bengiko. Udah coba kero. Iyo. Pedi pa bangiku. Ya mana lepai. Mago iku makata-kata lo ko karawur panna. Nacinya ko murim. Kita pilih dasar muhrim. Bahasa ye. Oh iya boleh betul betul jerin anak tak subur gol ko gitu. Jin megalada ke do mo ketu. Pili suara ni ro ampel lo pak cinyi ko dia kebura cile-cile ye. Bos, sini itu ampel lo Dah cok pernah anak ye. Iya kan bos. Iya tiko. Iko bos. Maaf lah dia belum kali aku. Iya pule. Pelesanga. Dia itu lo geru Bapak pidangi. Hendi. Itu mancing di makun reki dia tuh. Ini di kima ceriki lah deh. Pak itu gak kan lo ko diko. Dia gak. Bos, kenapa gitu? Kayak aku jelada makun rumah pak kue. Ceriki, aku lada usap. Apa nana biang kat seriku di tengah tu. Nomor lo ko dia lena. Ya ko dia dewe lo ko maga. Ni apa tentu. Ya masa itu tuamu. Dia tegala lo ka di sebuamu. Agi mu dilena ye mapar telus setengah masa Mamelak. Nilai setengah masa. Hendi, model aku tu bami itu apa ke? Tapi apa itu makon repur patampu ki? Dia gagu kawin. Ya gempu sana. Biasa. Iya, pada nama gimana bicara gitu. Gilong patampu ki apa? Sapo? Pelisungan na mempelo itu. Jodoh metapu. Jemu pambe urani ye, silo malipa-lipa. O picara kombe di papaku. Ndi. Iya silo malipa, pag kebaku perarang. Dia tahu-tahu ku di bapak. Padangi. Narik lo kan air suruh miyama bangku. Palat tu kan ya kerung perara kerlo merek silepa. Ambone, bisa mau nana ye. Anak-anak tu pada desa. Tahu po peti mun sipak doi kong kenapa. Jadi dulu di Selomewa. Kemewa. Pala Piarona. Senior Re tidak digaji tanpa desa. Maga no. Cocok lah dia maseng. Maga no. Udah pen itu deh. Ibi di tanah naik ku ini. Gamu menusa. Ibi negama apa maka dan anak pelik pak di sini. Dia ayah mana tombal maupun uang. Endi. Padani pelik bapak mana? Ya keluarkan air sirun tu. Jangan suruh mabangku. Suruh bawa mas songko-songko nama lipa. Pak ini loh, mbak bicara DC. Mito mo toko pala. Cuke, mana mo cuke? Lepo taruh lepo. Memang, iga sana po ana ye. Anak-anak rule nak. Taruh memang indo.
Dia memang numpat terima bantuan anak bangsa ni ya. Dewi no di depan mata metu indi pak itu nak cemempe ali nak kuro. Halalah kan nawi indi pak perlu lade kak. Memang iya aku makin buku cara. Dia tu ganggu ko. Ala ni pelak. Dia nak ketu. Pak aku cakap kamera ke mapang iwang. Utan ro ketu. Alah. Masa kencak ke baku perarang. Kencap lin. Tidong nasi matan ro. Iga semun di. Tuti, magi lo to di tanro. Timpan tanram ko. Hei, si ko pan tanram ko. Hei. Tanro. Baca moy. Woi ambo nei. Ya tu sang oto dia memang kami sinana semua kamu sorong apa aku tu. Magi ko sorongi. Oto aku mato. Mame, hobi. Buntu kulu penanak yar sipado. Segala di tengah cerita dia. Pai mang, tigi peleden riyer macam-macam Aro? Hama mana pekero mati? Bunding. Oto no. Bunding, maku. Oto no. Amalin no. Tuti si cewek ni na. Pako deh mati katu. Oto kalau beli su. Ni tak pernah tembak apa nak pak desa. Mapa kero itu modolo tapi sekan-kan nak kiga tu deh. Sama na tong kawaramparan ni sama pamatan. Aku namai. Enaknya jadi menjadi bujangan, kemana tak ada yang larang. Agak siru ni. Bujangan. Pak Imang, jadi si anak tu. Aku mana? Yang sepe anak-anak pak desa. Lo kok iya deh, mau buat acara 17-an. Colo. Anak-anak Pak Desa, Pak Imang? Yo. Ikut Tuti. Iya. Bisa nggak? Mana kalau dia bisa kau ni ya si mandro aku tumu bicu. Nak kalau bapak amlo kemabo to, pasti nak lepak aku di boleh maka dah andro remu. Kita ngomong siapa? Dia itu masalah tahu. Mana kalau salah tahu Pak Imang. Ini nak bisa lada waktu ni bicu ya macam orang si bisa nak kababa duri ni Pak Imang. Kuda mata pe. Tuti, porsi sulah ram nak. Pitani saya baba amuro. Sebelah kanan saya di Monro. Demi mana tu belok. Pacinya anak-anak melopun nak. Siapa ya kalau kenapa? Masih itu Pak anak dar ni. Banyak kamu dia mata pe lah baka. Pe katu. Apa dia tu nak makan ni? Oh, ini HP. Saya tahu. Bisa pun macam mana ni? Tanya bahasa ni sini pak mata pun janda tu. Bahaya mata tu. Asalan ke mana merok na. Dia apa tu gagal. Tapi di kana muruk janda ku selo cewek. Kau apa bicara ka dulu? Dia agak murah, tapi kalau lo mau kima game-game si bawa cewek angka tu. Yo. Anu beli ni. Pakai murah. Lita. Mama kau dapat tu. Janda mana ku nure? Nanti pun bisa pergi. Tanya murah, angka tu cewek. Pilih ni bawa, tegel dia macule. Wah, cantik pun tu. Jadi order kan ni? Ini nak. Ini. Janda pira. Cula ni pula. Wah, kasih tamu cantik nak. Anu atau kai? Petujuh atau kai lo? Petujuh apa ima? Kencapa tu dia murah. Palang setengah dua lo dia macule. Selinga memang kamu tu ko ikut. Yuna, mat busuling aku. Anu gati anu ni. Cula ni. Siapa? Patut toka Cina na? Yo, Cina ngaculi ko. Ayo dek, main meki. Yuk, langsung aja. Ayolah, gas. Gas. Ya mau pergi ku siapa? Dua cewek merah maculi. Dek, ajar kak main nah. Pak ndak terlalu pintar kak itu. Sini sama aku, Kak. Aku jagain kamu. Nah tuh sama Una aja. Aku bantu MM-nya dulu ya guys ya. Harus ki menang ya dek. Karena mau ki dapat bintang 1. Bujet. Iya. Bentar OTW meluncur. Parah Ji. Main macam-macam bintang, woi. Iya dong, kan mau dijagain 2 cewek cantik. Eca batu sih. Wah, Sapurata musuhnya. Ya, kakaknya jago sih. Jadi sayang aku. Guanya gak sih yang jago? Dek, cium kapelnya dulu. Nih, Kak.
Lo toko. Beri cari. Ini gue di order buat jadi nyamuk kah? Jadi pengen berak kok dengar kalian aja. Ica banyol banget. Terima kasih banyak semua ya, cewek-cewek cantik. Besok kita main lagi, oke? Oke Kak, makasih ya. Iya. Kak, jangan lupa ya. Bintang 5, bintang 5, bintang 5. Jadi macule lu kali situ jangan mau apa aku. Sepo. Kalau pembedaan tadi itu kemaculi. Pak cewek mana? Iya Mbak Amure. Macam tu ki mah pilih Pak macam cantik tapi macam tu manu macule. Siapa ini boh? Senggol dong. Tuti, culi-culi aga din derodo. Nadiki maculi sama cewek. Matupi Pak Imang, utaruh link na ya aplikasi kero di deskripsi na video ya konya di awal. Jadi penontonnya kalau macule na klik bawang, langsung ditama. Tapi ya nak, Tuti, diga HP ku. HP mana Winrena? Di mana tuh le Pak Imang? Di mana si Bamure kalau macule tepa HP ku lu dindra? Kamu dia. Iko Pak Imang. Fotos ko magi ko. Minra HP. Palo toki macule. Ay, kira macet ni tuti. Mantap kau kawan lah. Resap siapa doi. Dito tu iko. Pa kung ano min resko pelari. Iyaw po nga masuro. Leng, aron kanina mo. Tapi mana kena sorong ito na. Hai, mama sorong ito mo. Di Mr. Plari atau mau goi? Iya sih makan dewi sama pelari oto mak. Iba, denda pas juga po nga pelari. Ngayon magkawin ni lo letu diunan ni tamala. Talam lo mo hima-hima bensin. Macam mana nih mau perinci nak mo Leng? Di mana na mga tuna mo pinako deceng patingkap itu bola mo. Magi plena, megi malura mo runtu ya soy. Mak, kau penumpang. Jangan, pan na diolo, pan na tutu na imundri. Tamala. Iya bos. Dia meto nang kena pelabo ke dire koso, pakong keleso, ang katomin re. Jangan mak. Pokoknya yan yun, tuloy ang tuloy sisi na. Pag sa akin rin lepa malisa minya mala. Beka 10 na setengah. Kagat malisa si tanggal dong, baka 10 itu. Iya, jadi 10 itu. Sedang karo din rin mak. Ke penumpang, 700 lo no aja di. Iya 700 sabu. Masih dikasih bawa malam maka dekat. Aja na mindre. Yun suruh mindre. Madam pendre na. Talo mo tu 700 sabu. Ya mak. Namun cari juta lo no aja raka cetoka. Ana tuh mati ro. Sila lo sepur sila putak bakau luna. Lo apa boleh cedi dulu. Iya na aja. Aja dah mapal orang yang ujo tomu. Apalagi deh pura-pura salah maki. Beneng ya macam apa lerioto. Iya lo kelureng rujue. Ayo dalam itu nama Tony. Iko abah carutu ko. Cari itu campur tu. Lepe puliamu Jadi tai pas kira PT Lain 550. Lati apa 50. Kenapa na tulunan rewas liris otak. Iya bos. Apa? Terima kasih nak. Mau apa kesedih maki gunin anak Itu kata ini. Terima kasih nak. Heran lupa sedih ya. Pangkena aja mama tete. Iya. Mak pengen dari mama di lalangan pelok. Anu mak. Pak bersanji den dulu cedi rombongan. Anu le keparo den ule meserai jadi nalabaki ampelon cedi. Tomala. Iya bos. Nek to tuluranmu nak. Pak ye deh. Habis jadi rombongan. Habis ke Melaka. Oh iya mak deh, no dikit di lama na pa di lotoki malitet. Romala. Padini tina tar makilong. Pwede sama pelari oto ke dewang kelingilong. Agin resmi lo mala. Anu, lari pagi. Badan sakit semua. Jadi baja le siro. Anu si baja, maju mundur. Di siro elok na. Sorry jamai. Iya nak. Sepam masih kau Baram galomen redalemu. Aja matikeng. Tama ka pedolo yana. Mana sungako. Lo tu manre. Iya mak. 40 pumi maki sedih. Dia bos. Pokoknya boleh beli tole yana. Iso-iso sewa selain PT-PTM. Atau tuh muka abah panasan niamek ko. Abo minyak itu. Aduh, sampai kepangi di malah iso.
Pak dia lepasan yang peluk nih Rodendre hadiah anak-anak. Betul segini boleh. Di bele-bele situ mah tuh. Ini dia age bos. Ma bele pina jadi. Aku di age di pula yeso. Mana sah na belu pari-pari ma yo to. Tak mana. Leme, tahu di mana? Pa ya lupo ko. Di to ni. Iko bos, tunggu matiin rumah kan ni masuk. Wah, aja nemu kelas si malah. Sangki dia apa sedih tu dilalu. Apa sedih nih taki mas rongo tu. Bisa kita di sama pelero tu. Denuli ya bos. Coba mas soro. Apa di mana leku? Hidup pi kemana? Apa ini cidi? Pak kele mapa ku ini. Betul orang ini. Migrasi kurang. Denuli ya bos. Celele mun loka. Kata malale yang tindo. Keruduka. Malah. Itu ku tamak ni lempo lah. Jemasa ngambo ni ku direpak gonciro dulu. Iya, tek lo mal gonciro dah. Ni ya toto sedangkan gonci kontane de gaga. Tak pada anak kebeli bali. Ini ku resiri. Mundur dari bola tadi lo ni jama. Lo ande, dene lo eco. Aku dekat tu. Pidangnya mak, maka ada kambo ni di sapler yoto. Napa ya tu duit laki soni hasil panjapi nang. Indo picengas we. Tahun belum tidur ketiko. Itu enak selaku bineu pada lo menjama. Iye, iseng ngale. Ya tu enak selaku toko bineu iko. Pamu ja perlu ko pengen perlu toko. Amaseng? Hah? Amaseng? Aroma amo ne logi nanu. Kurasiri. Keperubahan aku makku udah kita di tempat apa nih kro? Asal tu dita. Purna kena penyikima. Tameli lo mandre. Amboneng, jumpa kue kakak tu. Lo saya ditai, ike mega na puliang. Ya mau ngojek iku mapi TPT. Tadi mega lah dong. Paya oto, iku motor. Iya ala sih. Tapi sula-sula memang ni witimu. Tapi raminya goso. Tapan lah kol. Ala lemu tu minta masa apa sebu-sebu. Nah, iya tu rana cile-cilenge ditutup untuk matata tapat gumpai rodo plastia di munri niga diolo pa betir plastia lena runtuh hadiana. Magai tak paham mana nih? Iya. Di pamula ini pale nah. Ustang. Magi tu amamo. Oh, mana sama Pak Imang. Naya nemu ujel lo kaki onrong kue. Pak ya koi na harga ka ananae. Dia ni galala long kemaperontak kue. Asal ni itu nak tatong. Apalagi mencawi cede boleh. Magalon itu pale. Oh percaya ke tu Rustang? Oke, siap mana nih? 1, 2, 3. Iya. Hati ko na. Cari. Giri. Cede. Ganti. Tiko. Kurang cedi tay. Dia lo kemana baju tong ni? Astagfirullah Pak Imang, ratu Astagfirullah. Rustang. Lo kok gati malan na naro? Kau dia malay, matur tulis sebelah na. Hama aku. Ni retoki saya disusun na iya saka. Ya kau dia mesti bertanding jangan utama. Lo kau lati mal saka. Saka apa master itu. Oh iya. Mana kau isem lo kelir sal ku ratu. Kan rantu bapak nama mana yang melasi kira salah. Pesan saka. Rustang. Kasi ratu ma bujul tongi. Mater terus ita joka. Mahawi kesini na Pak Imang apa kue garo? Pak Imang, cau na iya. Ya maka tu Pak Imang, cau tona. Cuma ni taruh na na. Lebih pisi apa yang macau tu? Kue mau pina nalo diampi. Agi na lina tahu pertandingan ini poso. Hei nu lega banumu. Jangan pertama na nai Pak Imang jangan paluri. Nah dia metu eka pun ke macam pertandingan iko deh. Hei Ansep, pejain wisin no koi. Pasal metu mace. Cicapinan dek. Tambah aku hadiana. Korek ko keringanan. Panyain ba matur pepe na. Iko ko. Awi kuno ko ya nakmu. Oke.
Tutup mana ni paling matata nah? Itu nak. Ah, ingerangi jangan gagak joka. Oke? 1, 2, 3. Iya. Memang dia tu nama tertarik nana Pak dia tu nama ada. Dia tu iseng ina. Suruh sih kak. Ya tu kum suruh memang kapai malu kemal pi mayor nana Ya tu ku japai dia tu ku bantingan lalu mau tanggung jawab kak. Pak dia nu limpang cara pi memang kira nana lo ke dia lah. Lo lari atu, lo ke di lis di bola lo talo di batata le di bawah. Memang jadi orang nana emang gini. Pesan ina, mati pi pada keluarga na. Suruh lo kesapai. Iko ambone, jadi empan rasa anak tu ede. Sementara pertandingan ki, mempelabu sotomu ko yede. Sedang kaya masalah tu pa imang. Pana-pana lepang uto ko yeso, tanya to nalare. Iko, menengkisan na si musara bang tamu, di masa pelarwi. Aroy di bawah jadi empan resai. Oh, meresah memang anak apa dia sih? Pak Idi pun nahu to le maru. Ini to lo sorongi, lo walapuang, lo pelari nota si, lo pelari nosa lo ali. Iya apa anak boleh pak? Iya pun beramasa ngamai nak kena tu sisi lagi. Tanya tu, kes. Jadi magampu ke tu, payang ke meto ke di bola ada tu mobil lepari ko. Agak metu malu mobil lerang di bola mu. Nah tanya tu, tuan mo pa am. Kai mitai. Ayo to dia gagak campuruki. Tati puse boleh keluarga aku. Sengadina tati puse na ambonai almarhum. Ada bustang, bibi na. Dia pernah mati nak kedina lina almarhum. Dia betul le pak emang pak yana na si kapopong bawang. Din sebut tuang bicara. Tan rantun andre warsi di pandringan itu matuan. Cuna ketika palo ki pateri pertandingannya deh. Aduh, suruh kamu Dendi. Pak Perigo tu mau siapa? Pak Imang, senior, asik. Lo kamu terima kasih Dendi. Be alhamdulillah. Ya tu don yang peloi. Mak barakal ada. Wali ngawur. Hamba jadi tak boleh mandre. Si paturupu semana ki kasi. Pajito perbadian riang. Sepelian pelo ni sih. Bentar. Jenis si makku tenang yang pelo na. Pak yana mo dengkek koi iku dia selangang. Hama ajalan mo selangang ka. Pa nama tu masalah ka. Kata aku runtu. Paya perimoku na jauh tu asli. Dia memang dulu Pak Imam. Dia memang dulu pengejar anak bangsa ni. Pak Cedi dia pau 10 alena na balingaki. Ini roha sarustang. Jadi si pengajari ka. Na telinga mo to kak tu matu kena rapi wetun. Apalagi kau ni dia. Itu kapitor ka. Iku si Pak Dosaka. Pak Imam. Majalo kak kau ni belum tentu kalau monro lotang. Isem ni bawa makanan kakak kau ni dia. Ampelawat tu ka. Iya pertandingannya, tanya nampel lah Diana. Jenis si beli-beli kan di. Pangkemak bau. Apa lagi yang di? Tanya pelok. Yang di temeku diwe dibeli-beli kak. Mima pengen ingat ku tapi buat depu. Dendi taruh je lo kau ni. Supaya dia tolong mali yang pelo dia. Ikut dewa kereso. Jamu masih le. Cako, soro ko. Ya pertandingan cilaliku. Meh, ya bampai. Ya, lo sewitai. Pak betu mani tu telu itu matamu. Oh iya Rusta. Kutu kan mataku. Saka, kutu kan matana. Kenapa ke? Becu, ni kan anak becu. Oh iya. Geram ya ni masa jago lagi. Okey. Pak Imang. Mari tu lancar macarai. Iya nak cowok ni. Untung kaki orang bone. Usah perucak. Mati ni sini. Pak Komanda tak roh. Kaje ini be. Dia tu mandri ni bajem cicengi lolo pak do. Astagfirullah. Mati Pak Komanda. Wah, dengan rating ini saka. Terima kasih letting ni.
Air mah decak. Jogat, bang, kak. Telinga Pak Mandang. Pak Mandang. Biar Pak udah sangka ke sini. Pak Mandang, Pak Mandang. Sa pai mangi. Pak Mandang, Pak Mandang, Pak Mandang. Deting. Telinga ko. Jap pai mangi. Pai bang, jap tiwi. Orang mau nih lari nih. Wah, jangan begitu dulu. Di bandul Pak Mandang. Ini kan namanya mana rasa anak tuh. Wih, kita lentu Pak mau lu gitu. Hei, dia lo mengojek. Oh, cowok nih. Antara kaple dia lo ke sekolah. Pak terlambat nak kapang. Iyo, tapi wajah kana. Wah, jenewe di wajah ko. Pak, canya metu kutoleng, mantangi paku ko. Ngerangi pura metu kutuman re di boleh. Iyo biasa. Tapi masakan nama ko kisilo ke kamu. Jadi ya manci tolen di keluargamu. Iya, cocok tuh we. Pokoknya bani pele. Wajah ko cuma aja mantra kalau ke di sekolah. Antara bana lo ke belacan riku. Palo kalau ke mitay. Melasing, nageso talo luah. Mana kenul talo luah? Berarti kau mak kesolak ko. Pur tempel anak tuh. Wah, de, pale nang kemetela sana. Asal kalamba manre. Pasti taloloy. Syah, banyak kimasan na tuh. Wah, sama kesolak ko. Jadi nupak ko. Ikut lupa guru bebe kie. Antara anak gati. Kung nasapa guru mo gara-gara dia ulat tumas ko. Iya na? Yo, bisa mutu. Iya mo pun tak. Maka ko. Laka dilo selimo makateka wa. Wasa ma. Oh, manteri tega ko. Asuk dolo main kelompok aku. Sama sudah sih Cari tay. Wih, mami tahu ka. Mana kimi tahu ko? Magas lah ye. Magas sih ko. Lo kan gak timur Pak Komandang. Pak Kirator Paulun nih. Ngasur muli ko Pak Imang. Mana engka? Pokok cerana ler Paulun na. Digado aneh anu sih. Harus tahan. Jangan pedang apa aku. Hanya doi malah 50. Jam gak ke Pak Menteri? Manu, lo tamat temi dan di WC. Malu tak sabung tapi selanyo nih. Tapi dia tuh nama gagar loh. Oh iya, tadi dulu wala lah aku na. Hansi, mahagi. Jam gak ke mure? Mama? Ya anu mure. Pak Komandang, Paulun na. Menangka. Piko cari ler Paulun na. Ay, nakana balo mure. Hingga nama taruh gua balo. Digalen na mure. Ya anu. Lo tak problema kita awis setan. Kemana pala di 55 pong simpit. Ito ga mure. Uy, gumaturugap po balo Pak Komandang na polisi. Lero bolo mada na pula diasa. Ano ga pulun Pak Komandang. Pak ni? Oh, asik ka poi. Heru lo kena na. Walau mana tuh hampir selingin lalang, Pak Melada orang keling itu Pak Komandangi. Lo kena mati. Oh iya, lo dolan Pak Menteri. Sinampa ya wacin rolang, kemau pedalo lo ursu. Benteng lo pernah mati. Sama ke pedalo ya na. Apa dia mau pesen dulu ko? Oh iya mure. Kak. Yang bonek, ada yang joki ko. Jenuh joko ke pangi ya. Papi tahu ka. Masalahan ko dia mau jok kan ke sematu itu mah pokoro. Apalagi ingke Pak Imang. Atu doi malah. Kung kalau mapo kero, ponca bani 250. Oh iya, cocok nih. Lo kenapa Lena? Bisa kah? Ristang, ku percaya ke tuh? Oh iya, aman nih. Aja lalu mau pisah karena hus. Pak Komandang telinga dong ye. Letun itu di mana kamu? Kan lo kecil rupa cerita pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma,
Nang keni tak ditir asing peleu teh, made patah mana le. Dia pernah telinga Pak Imang. Adi, pernah telinga Pak Mantri. Dia kesupat tama di lalu. Pada dia pernah aja tertidarane. Selada bama tu mapel tu di. Oh memang Pak Imang. Apalagi kau darah teti di tele, merisa tak buka. Pelai kau merakoi. Lo pada lingar rinso. Iko, agak malam tengah-tengah ke tu. Made mau berarti. Amat aja, capu pidarana. Hei Pak Imang, dia tu wadi mah peri-peri ladek tu kau darah dulu pas sama tu hamas solo. Iya, sementara percing itu apa pernah diku. Mag si loko pada cing papa nedimu. Nih kalau burai. Tinju agan Pak Imang, ya dia lebih darah. Ada apa lagi tu? Siapa kada trollingnya? Hah, aja Pak Imang. Pak Imang aku lisa boleh. Kau melasai pasti anoli. Tinggal. Puang. Darah apa tu? Lado pun tak tahu besi Pak Imangi. Kau gini cerana ro. Aja mak kita napi kau ke cerana. Lo di JY di pam lado tak besi. Bisa melo di JY Pak Imang. Tapi ku itu ya garu-garu ketuk kapan? Pak apalagi ke di WC medu. Ige mak kena medu di WC. Mis semua mage merpaulo nih ye. Gara-gara. Pak Imang. Aku duit muala 50 boleh ambok naik. Pesan aja lah, lu gari mu terpuasan nak maka dalih ni rapak ulu rapak kumandang. Hei, gara-gara Gara-gara tagala Jena di pintu WC. Karena mau pang. Oh, apa kero? Hei, kataku selama jolo Pak Imang. Kurang pimu capak jadi ni Pak Imang. Hei Pak Mantri, Jeni hati. Aja si mati tengok ke tu. Hei. Yo, tak aja nih. Pak Imang iya. Mana kamu tuh panah? Aja na muruka, pa ya dulu maje ko mita kadara, jadi sampur panna. Ama kono wi. Kasih nah, tangi pa. Yo, tapi ngerangin na, baju kulo ke sekolah. Ya si mantra aku, jumalah penguji lengi. Tadi nak bawa dulu belang. Oke nih. Jangan kita oke bawa. Wajah kak, dia tumpur wajah kak. Wah yudi balik. Benar tuh. Sama no. Nih, kita atau di bulan bro. Yudi. Pak Imang, ujian di beli na. Iyo, ngerani, habis mila ko. Mau ke aku roh. Rustam, kamu pergi membawa ko tuh? Oh, di apa Imang? Ya bawa tuh Dendre. Nak beriangan di pelaku ya. Pesan di pelai pedangi. Pada ini gagal. Enak, ini semua orang Paulo nak kamu ye. Digenrangi belum balu pelang bonek. Malah, antara kalau ke Belambo nih. Kini iya. Kelelesan di pas bola kak. Ceko, bisa cale gue tuh. Kena play nih. Wah, ini bocor kisah kau. Mau bala, banget kak. Mungkin Indra 7 kilo kemanja lo di bulan Ambo nih. Lo kan jadi sebentar lagi di yang petir itu di pengen itu ya. Itu saya. Di ko Pak Imang, balik-balik ka. Masana ka madi di WC, kan ra pala ulo na di ambo nai. O balik mo tutu ye. Hello, kadin 50 Pak Mantri. Tapi Rustam lo kagak ponciang kadin 50. Iko Pak Imadi, maguru tolo tak mandre doi harang. Pasti ke pula, tak keluar sih kak tuh Pak Mantri. Ikut play male, Pak ya dulu malah diharap. Play mai, tambang uling apa bura. Ah gini. Pertahun itu. Lo mau dibari perbang. Hei Pak Mantri, itu saya Pak Komandang. Salah ikut tuh. Astagfirullah. Ikut Pak Imang, Pak Maje kasbir mir kadang. Magni ro. Mana kaya? Ikut tuh. Napa aku tuh minta majai. Dia nak tanggap sih nama grama-grama bawang. Udah ke, pada lu minta dar Pak Imang. Ada tu usah jairo, panu kape matu pesan repenge. Sape, sampai memang tu patimu.
Piko ka palisan na lumandre. Nampas pijja tak timun ne. Adam pengak apa imang. Pata besi na lindrona na timun na. Doi sepesilengangi pada luan na. Jena mau ambek kono ketul perbangin mo di bawang. Jadi lindrona di mujai. Aja na DJ. Pada itu kan semol nandre. Jadi mata ku melupui. Kalau buat kene kalau aku timpui. Kalau di lindrona apa pada muluan na timun na. Arta besi. Iko, wapi cing aku mau pak mandang kalau telinga. Pak Imang, jelas lo kesimpulan pak mandang. Maka dia jeti munda. Kedai mal 50 ni. Dia lo malai. Iya, alini dari pak guru kak. Dia dikimat terima di haram. Disunat play Pak Imang. Dia kalau lo kak. Ya lo kan lisu. Mama salah kak. Gratis pak mandajan mau aja. Sabar aku dina. Tutong mo to ha. Telinga ko hati. Supaya ko muna pamantri siya di bola. Walaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Judi. Mure. Tiga ngamon rumala dasar aja tuh mure. Nasuruh kamu pak aku. Manengka? Dasar ka aja lo kumagai. Desember mure bapakku pol masuk puase. Turu pusanam penuh pano. Pakai neleke na. Oh, pak mana kalau dasar ka aja lo mulangi. Do gelingkang. Ah, mana kena anak iya deh. Oh, itu kepang mure seletepu kak. Yo, lo kebalu siapa aku dimundri mega tuh. Oh ya balik mure lo kekasih mundur deh. Karena apa aku nampak mendung amai. Yo, terbalik tuh. Lita. Hai, kenalin aku Mel. Buat kalian yang mau mabar bareng sama aku, yuk langsung aja ke recorder sekarang. Ditunggu ya, see you. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy victory. Hui, menangki lagi dek. Terima kasih nah. Ada, yang meta, kedasar. Ih kamu re, kalau kepake HP, pedang ada lo. Mau padu kita perampu Wah, jumpa aku kak tuh nuri. Tapi kak perampu. Mita beku. Ih kamu re, beli kak masih ngang kedogeling kak di mondri. Di kak agar rumput gaji bama masa kerodo. Mengeluh tuh culik ke seluruh culik. Penonton, ngerangin lah. Download Lita di deskripsi. Lita. Mage na. Mulia mbonai. Yang si mulia apa saja. Arom semen ni. Tanya apa saja ang ulo kak ke puang. Tolirakan lo anak tamas sume. Puang ke lo pidang ni. Maga ko na. Macay ko. Napana sa nimatan sama muang kelinga. Iya puang, macam kak. Oliran agak timas sume. Pako ya tama ucalarak itu di dalam pola. Tapana na ye. Joro-joro ka. Sisa tati mumu. Ang polir kamu na mas ko ye. Isu pa si jaguru ko mo kumewa. Iya puang. Iya matau je kang. Lo kadi pesiagaru. Aja beli mesti agru selo ngambone. Paku senjagru ko. Makanya itu dia wangi. Paku iya kak munro. Betul ni ko. Dia gaga. Pada itu ni kita di ko. Belum pernah. Magampumit to na ye. Ambonay. Asto ko medalo na. Keproyo lo lako. Aja nih, masui. Lagi mak. Mana keterumu lo ke Paulo ke kaku balo-balo. Mak kedah. Tanyi ya. Jangan masak ka, papai mama kedah. Ngasipin Pak Imaro. Wah pelolong atop do 50. Mampu mau pihak. Berarti ambonay. Ikut dong ngarep Paulo Pak Komandang. Iya mah tapi watun kay. Masukku ya mbone. Ya kalau aku berdiri tuh tengah-tengah dulu. Aku Pak Komandang berdiri. Aku menasa solo kok dia mana acara. Iko ambonay. Desa dewi selo kuaga. Upatong kan diri lo majal dulu boleh. Kekalap yang Paulo na. Ini ku cala na. Sana itu. Baik mak. Mak pedih. Gitu sih belum pakai iku. Tak lupa makan lapro. Lapro. Iko di lapro. Tajin panggil amu.
Ya memang kemarin setarung ko cicangnya, aja mau tanya kapan korak ko. Hei, ayo nak mu ayo di player Paul Pak Komandang. Bah, bisa nih. Pak Menteri. Magin kakakku. Dia tahu na telinga ni Dendre waktu nu salai. Kalau na dia tahu na magaga. Tapi dia lembete. Tapi nu ke pasar awang. Pulang. Tahu saya pesan kakak nu cucuk-cucuk be, pamak meke kak salah lo na. Tahu kan dulu ni nak. Atur tong toko tu di utama. Iku ngumpul ko na. Pak Beneng di mamu di sekolah. Mana sendiri ikut ko. Hey, iku agak bonai. Beneng cenya mau kitangi. Dari po golong aku di kue. Dina, kalau masuk boleh bola ana. Timbak mi memu. Nama nesa. Kali ni jadi timumu. Na timu dia magaga. Pak Komandang. Jadi kasih dapat diri. Pak Purin tu dicala di Andrita. Puro tu agi dilepas dia mati. Yo, nggak sih lo tuh aku berdiri ki. Coba tahu kan tuh dicala. Gue agak. Iwal ada bertamu. Aduh itu saya kepanik si Pak Komandang. Bunyo tali ini. Ini kayak banyak apa kero? Ya kena salah Pak Imang. Lindro na bayaw kena. Memang lindro na bang mo kena. Ay timun na. Pak Menteri, asu ko may. Mako Pak Imang. Ini si Moli Pak Menteri. Pas bunga nali supaya Pak Komandang. Aro, garu-garu kan ni. Heruleng. Dia na garu-garu ka lakim mo. Torang ni. Tegay, olira kamay. Di kasi namas so Pak Imang. Pamala sa metoy, makacimawan na lalena. Oh Pak Menteri. Dia lolok ka. Ay Pak Komandang, din mo pumadaka. Lo pinungi, dewi sengi, lo pala tegay. Macam pino Pak Imang. Nakata timun na. Peko kecerana rula lo pinung. Lakem mo. Din rono ta bese, timun na lo ka na jay. Oh, yan na lang papameke ko deh. Hai, laki ko ye. Agak siwi. Masih betul ya. Mucalna kadi tedolonin dona aku. Nawadi mo abi cerita cede cete Pak Komandang. Na 10 bapak cede tu malam mama buka. Nak malam mati kartu. Pasti ku mati. Pak gau-gau mah tu. Mana kaya timun na tu yung jay. Dengan tu gamitay. Dia matui na. Asa wet timu may kapek meto. Nawasan ni rolaw na. Jajiri ujay. Betul ni pala apa? Betul ni. Tapi dia na, jika dulu belah keluarga aku, aru pensi ngomong bangkan, lo mau tosor pelece Pak Komandang. Iku bawa semula ada kesus. Malah ada udah kesusmu. Aja ni ku matena. Padina pahangi. Bisi bawan nak. Ya apa pala turaku. Maka de Pak Komandang, ko mula proy, napamun na la pro bali toko. Napatikan ako si Mambonay. Suruh ni melapor Pak Imang. Lo ditay na ngarang matanda deken na. Masa ngamang Pak Imang. Tinya tu bawa polisi ya dekeku makukoy. Mapamula Basarnas, Damkar, Perikanan, Perhubungan. Ko iru telepon Pak Imang. Dia agak kebantu ka. Pak Menteri, biningi dia ni terkana ko. Napatikan ako Pak Komandang. Pada mo tu di deba. Biningi dia usah gumpa. Nah dia kerja dia apa ko Namun tu iya, sandal dia selesai. Leman deh moko. Mereka cari itu ke Pak Menteri. Jadi kalau lo, pura nih. Wah, jadi sih. Pura dah mana Komandang lo? Oi, pergi dia lo tu. Ay Pak Komandang itu he. Iya kan dah biru. Itu ya iseng. Kaya tu yang bela ka. Bela ka. Ciki sabi ka to, ikut harus jagro. Iko tu nama lah. Pak ada si kumu Iko si malam. Ini kan kamu. Pak Komandang. Cuki tanya dia kena cukinan. Aku. Cuki tanya dia kena. Aku tak ada sini. Malaro mana ni? Ada malaro macam lalu nasi kunai. Sekolah.